Ovo je Nikola Navaković iz Kotara koji je dobio drugu nagradu. Nikola, molim te, ispriči nam za tvoj projekt. Projekat je proizašao iz samog konteksta, znači iz samog okruženja, što nam je bilo inspiracija za samu formu. Forma je proizašla, kao što se vidi na grafikonu, ekstrovertno, introvertno, znači prizemlje smo uvukli ulicu, kao što je primjer starog grada, dok smo gore na spratovima taj rezidencijalni dio otvorili ka spoljašnjošću. A šta tu na prvom spratu? Na prvom spratu postoji jedan komercijalni dio, to je spa centar sa bazenom i restoran koji je javnog tipa i privatnog, pošto je objekat formiran i projektovan kao kondominijum, kako bi mogli svi stanari da imaju kompletan ugođaj unutar samog objekta, a ujedno taj prvi sprat se i izdaje, to jest ekonomske isplate za sami objekt. A šta da gore? Gore su sami ovim zasjekom, koji, kako sam vam rekao, znači koji je formiran kako bi se ta spoljašnjost nekako, kako bi se unutrašnjost otvorila ka spoljašnjošću, formirali su se i dobili smo penthouse, specijalne prostore sa svojim privatnim baštama, znači za luksuzne tipove stanova, nešto što u ponudi samoj Budve ne postoji, znači u tipovima apartmana ne postoji u Budvi gdje imate svoju terasu, svoj bazen, svoju baštu, znači samim tim dobiju se neke mikrocijeline, ambijentalne cijeline koje su veoma specifične, možete zamisliti da ste na 9. spratu, imate svoju baštu i bazen. Objekat ima prizemlje, mezanin i 9, što je ukupno 11 nadzemnih etaža. A teško to bilo zamisliti ili to bila stara ideja? Sam tim, nas četvoro smo radili na ovom projektu, troje iz M-Forme i arhitekta Ivan Milošević iz studija AIM iz Podgorice. Smo radili i to je proizlazilo iz samog koncepta i stvorili smo. Mogu samo da napomenem još veoma specifično stvari ta dupla fasada. Znači imamo duplu fasadu, taj perforirani aluminijum, što je u stvari ventilirajuća fasada koja štiti objekat od buke, od insolacije. Objekat je tehnološki najsavremeniji objekat mogući trenutno, u samom smislu što ima prirodnu ventilaciju. Predviđeno je geosonde, znači grijanje i hlađenje geosonde ili geotermalnih voda. Znači imamo potpuno ekološki pristup jednom projektu koji bi sam bio reper za grad Budvu. I jedna jednostavna forma koja ni sa čim ne bi parirala starom gradu. To je bio isto jedan projektni zadatak koji smo sami i cilj koji smo sami sebi postavili. Da ne projektujemo ništa što je komplikovano, što bi moglo gradu Budvu nekako da parira i da odlazi.